сарсыртер деттин этер ерас кырбыртыас тохтобат үлэхеттер кетилиет тиептен голубсы курдук этахы бедерин орон нихиленняга киленан тыга таһаарарга белемнииллер. Күнгө 100 киле курдук жагуанча 100 киле килен бу бискосный эттер килен эрлелер. Эрлен фаштанан ага 105 граммнан оңголгон пакеттанан магазинга баралар, тоққа лисакка баралар, оскола баралар. Улак мякаттар мене буларды. Предприниматель Светлана Сортулова урбан казда хайсқатын бағалан, аспыт сылтын өссіні хиленетін уақытуа ғынақ сылғы сүйхетін истин қойдun удары қарчытыгар тұтар. Өргөттен кәлін әттіқтара, сылай тұттара бұд сылғазин, тоқпар егін бардың удары қарчытыгар. Қайсы кыра пока, ұлатындар бұланнақ бұд. Иннекетін ұнағатынымен тұттар бұланнақ бұд, әгейлігін. Нехленеттен туппут эттерин салгы кырбаханан киленен атыдылар, оны тенге готерилтелергер договор быхытынан тексереллер. Онта бия арас онтан тахсарас көргөн оңорбут. Онтан основном бихати тифтели, битошканы, голубсылары, китайский пельминерлалдар сөбүлерин донор. Сүппеттен тахы киле курдук продукцион холлар, хүппе отут хорохун өтүө доңетиен холлар. Опсайнын лангордоққа келинги сылларга бэйэ бородууксуйатын оңорон таһаарыы араха эбиллэр, онтон саамай тарғамбыта бордукаха ол кенне үт онна этас болалар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениете, Үөһээ Бүлүүгэ.